Nere malaken yam kana diala kontin barwani lingwas mek Nuer online TV channel anda manduni shang kwasnyak mala yanong wayne gwas me en wala shanga kel ka pai badak ron kina dangro wirjan dangro widich to kon ke breaking news me bana nywa gwas me joba lingwas me no jen akor mi chitwok kam kuumɛ SPLA IO kene kuumɛ SSPDF men pin kirma yadit bana jome bana jeling na mani report mi jedit kiɛɛ Läär mi jedit mo goro ba jeling anat no gorno jin bi janyo ngani ko ken ko na me mi Läär ro den tama mo gor kono de konling gor jeno be janyo ya kel kan kono ni ami jira mi jedit ka Nuer online TV channel gor jeno jin dere subscribe ka dere notification bell dere jetwany no ka kor kemi Läär me jeling mi jira mi jedit gor jeno dere support mo dere jetup bana re gadan tuok bana jeling wasame ko gor kono bana jeling no rega chituok jane rega dana tuok kam de nikir ma yadit kene de ni Dr. Riek Machar take a report mi shakul no wasame kuumɛ Dr. Riek Machar mo gono banyo ya kel report mo chikalar no take kor mi shirum kam dien kene kuumɛ maraike kirma yadit ala dini SSPDF ko gwada dan togre ko matin jen Equatoria bana mandana chalat gwasame kuumɛ SPLA IO bana jel linkel ka jogo dan tikanalat akenen walle ka shanga kel ka pay badak ron kina dangro widi jan dangro widi dich no shi kuumɛ SPLA IO chikalaren wo shiken dor enshal ke payawa barak entega payawa dung SSPDF shikana kaf kadini SSPDF la kuumɛ SPLA IO akane shikan dor kuumɛ SSPDF shikana kabn wale namo tuoga kaye kanti kamugo payam no chala no shikan payawa shikana kaf ka shikan udukori shikana kaf mente kamugo payam kaye kanti kane shikana kabn wale ka joran shikan lat ci kuumɛ SPLA IO shikan kula da wonene shine gurno te kane tibi jalre wicin binami jo kanetin kontila civilian ke je wich ano ranchi wo kaye ki rancha jako dong bajele wona kader godan ci kurje toktin ko korme akor kam de ni kirma yadit kana de nin kon tila de ni Dr. Riek Machar ko jomi kan lat gwas me kan de nin kon la de ni SPLA IO jo kane de ala no nana rodun ye cha use kuumɛ kirma yadit ke de ni SSPDF no ere Läär malen kon ma gwas me kan tarka mandan en lerode kanalat gwasme bad be yalar mandan lerode namane report ke special report mi kan lar laken eno kuumɛ SPLA IO eno che godyalte konde sha kan kake kuumɛ SSPDF che kan kanangan walle ala korche tuogon walle eno kan pegdan che tenyen kanlat ke pegdan cha muy ko bot kana kolat ban men chala da kan che koro mo che tuogon walle kam de ni SSPDF kana de ni Dr. Riek Machar chajo mo chajo kweneken shirgame ngai kone ano shikora la de wonene kuumɛ SPLA IO mentere wich ka morbo kanti ngai kone no chiken jolar ni ko gwaset paywo ala kene chaga chekaka ano ken e kene to kone nyen gane kone la civilian no kene ko la na da gatke shikara de chikene baratem je jojo no kuumɛ mala kuumɛ Dr. Riek Machar waken goldan tiketin ken chaka mak god chaka mak tino chikala wo chicken ken all the territory te chanang gwade dan chicken ga chunang ka jodan chalat chicken kanang antem na chicken ga capture alo en kuumandan men teleden tam right corner kuumɛ SSPDF ko jodan chicken lat kan chine all the territory ki all the place chine ka kep ka kuumɛ SSPDF men tere wichin winami chan marai ka gwatot katin kona lat korodien ko nem eriponu painong ken chikan warga mo chikana gore no Läär rode dindin kontila dini Dr. Riek Machar kene dini kirma yadi tala SSPDF no kene to kontin ci gwatin winami no ka tadan en ci korche tuoka ja kene kor mo che tuok ka shine ne ideal kontila dini SSPDF no shine ka joj ka tadan ci kalat ka ja alo ci kan ci kene rian dial kan ga kap rian tin kontin tiketin ki rian tin kontin to kuumɛ
SSPDF tin nawen ko ngai ko SSPDF by the way kanai mo take ke area na te chikan ko kon kanane ko kuumɛ SPLA IO barate mo loy kene ka kan jok loy kene ka jok on ton ka jo ran chalan kon kuumɛ SSPDF ne ko gwasidan me cha Dr. Machar chaje yen chaje ne wo chikan dial chikan goro bi kan dor ki gotte kontete kuumɛ SPLA IO tiketin bi kan ka del kap ajan tay dan jikari ala kajem antema ka jan jo ku kon le lingwasme te togono cha ka nyok mi joy ka ka rewuch kan te konti la de ni kirmi yadi no chikan jo mo jikana kwen amugi kone ala Dr. Machar kan wudo chal ka me ngo kirmi yadi let kan kel chikme ngai kona ban ngwani te mashika be je ka kor gwade da ne kirmi yadi che logono ba Dr. Machar baje dil loñ ko tam ngo Dr. Machar kana ko loñ ajenen yenene kuumɛ SPLA IO goten ko nan tegatin la ka makatin ki buga gatin karen yale ajene shachunen no cheto ka penal cheto ka ala greta penal cheto ka jongle to ka baka unit state baneme amisho de lat shirmen challenge wasmen go cha de nitin kon tila de ni kirme yadit cha ga nyoko mu joy ka goten ko nan tegatin alo chicken na ngore tem gwada ante tin ka jowo chikala no ko ku koran ci to wala ko kor mi ci to wala colonel Lampol Gabriel e jaramadan an latrwani titi no ci kor mo ci to no ka cha de ngin kon tin la de ni kirma yadit cha ka jo gonte kon te tin chicken jowo mo chicken lat no jen ko dan le rode so cha de min guj be no mi ci kuumɛ kirma yadit mi ci ngod ba nyenya ke kuumɛ SPLA IO jaramadan le rode ngum guj yana dio jeno men loke kuumɛ SPLA IO o ken cha gorno de kwerende jelon anyok kan la ya mak gonten ko antekaten ajen menen yana antem la korodi na defend chol kan no ken sal defend manan let ken ajen dana lat ken bat che togo no chikan dorten kon te cha nanga ke ka jen equatoria ka ye kanti ko ngai kon ye so men to kon tem la ji ye kan cha kam woni ngo cha jogo no chwar jel te gwam yenten ye cha use SSPDF no ka jodan jikalat so na me mu kan tikana kulaling ka tada lat jegeje so be beje mat kan ko la civilian gorge jeno kan civilian chikan de jal tel gwade ko ten men mi ci kore me cha to kam de ni tin kontila de ni kirma yadit kan de ni SS kan de ni Dr. Machar chikalat gwas menena. Today, the SPLA IO force captured and burned down the SSPDF barrack of Yawa and on Dukori both in Mukwa, Payam, Ye County at 500 and 1200 hours respectively. The SPLA IO hereby informs civilians in Ye to avoid being used as a human shell as its force continued to regain control of its territory from the anti-peace element of the SSPDF. Jen joran chikala me murai kontem ko mo che tuok so laran jeno cha barak dung SSPDF cha ka joitin na mo report mi bin ka kuumɛ SPLA IO ka report me tel mi sharat kuumɛ men right ke kirme yadit ke spokesperson Ramadan la right no ka ne te kontila SSPDF so mete ka jom chikala nong be jalaria badare ko me kan kala no mete ne te chilu mete ne te ka bot ba chikala jeno chi ko mo che tuok ka jodan chikana lat gor no jin biname bijin nyogani ko kien ko de lartiti de kan chamala shub gonatin gor kon no de ko tin name men choda lat ke Equatoria ke ye river ke ye county ajen jowdana gor de nyog kon kel chuje puru jino jin bi nyane ko kien ani bi ataka mal bye bye.